In whai ona whaia le account parent. E se mai le educator. Ia ona connect lo la ia le parents pe fa pe mai ona whaia le portfolio ona nalo. Ia man stories in whai ona senti le invite ia I lato e mana o e viewing on a story. Na set up le account o mātua I. Whai ona whaangai mātua le Storypark for free. Ia ona whawaila ia leo o portfolio, stories, ia ma sentila ia leo le invite I whaiaonga mai lato e afo e mana o e share ia stories. O falling ala nei o le dashboard o le Storypark. Ono leo mai ona create le child profile. En whai ona elu edits. Yeah. Ole ngoa ole sfanau ia male chenda ia ma se kiliki I ona ela ile mai le se ata I lungo lau computer ia mai ona se fela ia foi ona fa pose portfolio ole ainga ole matua ia oni notes e alu le tu tamatau le alu le accounts yo ila le fana e sisila ile o tusa afape o le wa failau ia lau accounts I le Storypark e ma faila wana suila o nga ia tu maula wana accounts I ila mfayona alu e lau profile o le matua o lo swafa ia masiata foi sefe ia pape o le lafa wina se story alu le create button click story ia pape o le story o le whainga o le wha ausi ia le saula ia le ia te tau o na alu mua ia tau ona malu le talo ia whasolo la ia ia whapea whaausi lea ua na pue le ata ia ona tuule le ata le ausi e alu save ia le alaua save lau ata publish ia mwhai ona e alu invite ia ainga na le whai na center o ia le ia le story ia I lato e te mana o e share ia le story wha ina lato email address ia ma se message ia na send na email invite whai senti la onga senti ia ainga ia ona mwhaile no mai post se lako se feedback I lungo le story ia ma share me lungo le o le platform